amashimwe, Mana habwa icyubahiro, mwami ubereye amashimwe, mwami turaguhimbaza, data rugira byose, ufise ububasha n'ubushobozi. Reka mwami dusenge muri ino minsi, dusenge muri kino gihe, mwami Mana yacu yo mu ijuru, kubera yuko mwami Mana iminsi iriko irahita vuba, iminsi iriko iragenda, kandi iriko iragenda Mana abantu bataramenya yuko bagiye gutungurwa giturumbuka batiteguye. Mana turasenze mu izina rya Yesu, gukangura abasinziriye, gukangura abari mu mwiza, kangura abari mu mwijima, kangura abari mu mwiza, wongere gukanguka Mana, udehe gutumbera umusaraba, udehe gutumbera Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko wo kwizera, kandi ari we yadusozereye. Mu izina rya Yesu turaburije mu bitero byose, turahagaritse ibitero by'umurwanizi, turaburije n'ibiza kudutesha ku ntumbero yo gusenga, turaburije n'ibiza kudutesha gukorera, turaburije n'ibiza kudutesha nidutesha umugambi wawe. Mwami waravuze atembagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndigirewe dusangire. Mwami ndakugururiye, mwami ndakugururiye umutima wanje, ndakugururiye ubugingo bwanje Mwami, ndakugururiye ukubaho kwanje kose, ndakugururiye mwami ntawe ari jewe, ndakugururiye Mana yo mu ijoro, ndaje iwawe Yesu nyakire, ndikore ndaje mwami, ndakuzaniye imitwaro yanje yose, ndakuzaniye imizigo yanje yose, ndakuzaniye ibyanje byose mwami, ukubaho kwanje kose ndakugushikirije, ndagushikaniye ubuzima bwanje bwose, ndagushikaniye mwami Yesu ibyumviro byanje n'ibitekerezo byanje byose. Mwami Yesu warankunze, unkunda akaramata, unkunda urukundo rwa rundi rwo gupfa, urukundo rwa rundi rwo k'umuntu yigura abakunzi biwe akabigura. Wanyiguze mwami nkiri umunyabyaha, wanyiguze ntarakumenya, wanyiguze ntaramenya Imana, wanyiguze ntarakizwa, wanyiguze urampfira ku musaraba ndi umunyabyaha. Mwami narwo kurimbuka narwo gupfa rubi, ariko urandokora urantabara. None muri kano kanya mwami ndagushimiye, nje imbere zawe ntazira shima, nje imbere zawe shima Imana, nje imbere zawe ndaguhimbaza Mana kubw'ibikomeye wakoze mu musaraba, ku musaraba i Golgota wapfuye urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro. Abayuda mwami bagucunagura, bagukubita, bakubwisha amaraso, bagutonagura kuganje. Mwami Yesu wanje ibyaha byanje byatumye ubambwa, nibyo byatumye uja ku musaraba. Mwami Yesu wa Nazareti, none rero mwami wanje ndahisemo gupfa gupfana nawe, ubugingo bwanje bwongere kuzukanwa nawe, kuzuranwa nawe, kuzuranwa nawe mwami, kuzuranwa nawe Yesu Kristo, mwami kuzuranwa nawe, ubugingo bwanje bwongere gukira, utabagwe bwe muri isi y'umubabaro, isi y'agahinda, isi y'ibyaha, isi y'ukwagirizanya, isi y'ibicumuro, isi y'indwara, isi y'urupfu, isi y'amananiza, isi irimo agahinda. Mwami ijambo ryawe riravuga ngo ntimugacuditse n'isi, kuko umucuditse n'isi wese aba abaye umwasi w'Imana. None Mana yanje mwami wanje Yesu Kristo, ndagushimira cyane yuko watugiriye neza, uradutabara, udukiza iyi si, udukura mu isi, uratubohora, udukura muri ubu buzimire, udukura mu kaga. Iyi si urayidukiza, uratubohora. Uravuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ndasengera mwami abarusha n'abaremerewe, ndasengera abari mu byaha, abari mu bicumuro, ndasengera mwami abari mu bibi, ndasengera mwami abantu bitwaye uko bigombeye mwami, bagenda mu kayombekere, barazibira barazimagirika, bahusha umusaraba, ntibaba bagitumbera Yesu uko bikwiriye. Turasengera abacimonora, turasengera mwami babandi mwami bagishire yabishatsi yitwarire ku mitwe mwami, bindi bashaka ku mitwe, turabasabye ngo turasenze ngo babikureko mu izina rya Yesu. Abambaye bwa bunyangari na bya bitako, bya bindi byo kwimonora mwami Yesu, wongere kubita, basubire ku muco wa Gikristo, basubire ku muco w'abana b'Imana, basubire ku muco w'abasenzi. Mwami turasengera urwaruka rwacu, harimo n'abana bacu, batabare mwami Yesu Kristo, batabare babohore, wongere kubatabara, wongere kubarokora, wongere kubakiza mwami, bakize. Amadini yarabayobeje, yarabahenze, amadini ariko arayobya mwami Yesu Kristo, yashigikiye ubumaka n'ubugarariji, ariyo byatumye abantu benshi batabitwara uko bishakiye. Turabasengeye batabagwe mwami,
turasengera ingo zasenyutse, turasengera ingo zasambutse, turasengera abantu bapfuye mwami bahagaze, turabasengera bongere kuzuka. Ijambo ryawe riravuga ngo ikangure wowe usinziriye ubyuke uva mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Mwami turakweretse imiryango yagiye yahukana kubera ubusambanyi, yagiye yahukana kubera ububi n'ubuzimire, imiryango yagiye yahukana anamadini yacabishikira, bagenda batanga impeta kabiri bagasubira, bagatanga bagasubira. Mwami Yesu Kristo, abo bose turasenze ibyo byose bicibwe. Mwami turasengera mwami abiyobye, ibihugu byayobye, turasengera kino gihugu ca Canada cayobye mu butinganyi, mwami bagashikira ubumaka bw'ubugarariji bw'isodomu n'ingomora byongeye gutsindwa. Mwami turaturije ibitero by'abadayimoni byose byazanye iby'isodomu n'ingomora, iby'isodomu n'ingomora turabititishije, turabitesheje agaciro, turabitesheje agaciro n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Mwami w'icubahiro, turasabye ngo utabare, turasabye ngo dutabare turokore. Ijambo ryawe riravuga ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba no mu minsi yo kuza k'Umwana w'umuntu. Ngo bararya, baranywa, barashingira, bararongora, ngo bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure urazibatwara bose ntibagira ico bamenya. Yesu wa Nazareti, ibyo biragaragara muri bino bihe. Uno munsi mwami Yesu Kristo hariko harinjira extraterrestre, hariko harinjira abadayimoni, hariko harinjira abashigikira mwami ububi n'ubuzimire, amaropo n'amartificial intelligence byarahiriye hose. Mwami bisigaye bija no mu mashuri ngo bige nabo ngo batangure kwiga nk'abantu. Mwami data yoheraho ngo bagiye gusigara aribo bakora ibyo mu gikoni, bakora ibyo mu rugo, boza ibyo mboza amasahani, baje gukora iby'ubuganga, baje kuvura abantu, baje gukora iby'ubupolisi. Mwami baramaze kwinjira mu gisirikare, nibo basigaye bacungera ibihugu n'imbibe z'ibihugu mana. Kandi isi wayihaye umwana w'umuntu, wayihaye umwana w'umuntu ngo abe yayikontorora. None eheraba mwami Yesu Kristo, umwana w'umuntu yacitse intege, isi ayihaye abadayimoni, isi abantu bayihaye amarobo, isi abantu bayihaye amarobo. Mwami Yesu, uko niko byagenze no mu madini, bahaye amadini ijambo ryawe, barihaye mwami ubwibone, bayihaye umaka, bayihaye ubugarariji. None heraba n'ubutegetsi bw'igihugu bawuhaye abadayimoni. Eheraba mwami mu gipolisi, mu gisirikare, mwami kwa muganga, mwami no mu gikoni, no mu mazu, no mu buzima bwo mu ngo bigiye kuba ibindi. Mwami turasenze ibyo byose turabihakanye, ntawo byemera, ntawo byemera. Mwami Yesu ababyemeye bose nibihane, nibihane ko bagiye kurimbuka, nibihane ko bagiye kurimbuka. Mwami Yesu wa Nazareti, mwami ibintu byose by'amahinduka biko biraduka no mu isi turabigwanije, turabigwanije kandi tubikurira hasi, tubigwanye tuvuga tuti non Satan, oui à Jésus, non Satan, au nom de Jésus, toutes les montagnes qui sont devant nous, qui se déplacent au nom de Jésus. Toutes les montagnes qui sont devant nous, qui se déplacent, déplace-toi montagne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu tout-puissant, n'izina rya Yesu Kristo. Iyo misozi n'imbere zacu isenyuke, iyo misozi ibyo bihanamango, iyo misozi byose bicika ubusa, bicika ubunywenywe. N'izina rya Yesu turahakanye ibintu byose biriko birahendagiza abantu, turahakanye ibintu byose abantu baremeye bajanako, mu madini baremeye, mu nsengero basigaye bagenda bakumviriza mwami abimonoye n'abiyabitse iby'abadayimoni, bakabemerera, bakabaha ibibanza, bakabicarika mu bibanza by'imbere, abandi bakabaha imirimo. Ariko ibyo byose mana turabihakanye, turabihakanye izuba riva, turabihakanye. Uyu ni umwaka mwami wo guhakana ibyaha, ni umwaka wo guhakana isi n'iby'isi, uyu ni umwaka wo guhakana ibicumuro n'ibigabitanyo, uyu ni umwaka wo guhakana iby'abadayimoni ariko barazana hano mu isi, uyu ni umwaka wo guhakana. Iyi ni isaha yo kubahoka, iyi ni isaha yo gutabagwa, iyi ni isaha yo kwakira Yesu umwami n'umukiza, iyi ni isaha yo kwera n'ukwezwa k'ubutejejwe atazoraba umwami. Uyu ni isaha yo guhakana isi n'iby'isi no kuba ibyaha. Turabiranduye, turaranduye ibicumuro biranduka, randuka ibyaha, randuka ibishitsi byose biranduke, igiti cyose data atateye kizosenyuka. Babuloni igiye guhombagurika, Babuloni izogenda nk'umuvuguvugu nka kurya mwami marayika yarashe ibuye, ikibuye kinini kimeze nk'igisyo, arakiraha, aragiterera mu kiyaga, aravuga ati uko niko Babuloni izogenda umuvuguvugu, igenda utakigaruka. Mwami Babuloni igiye gusenyuka, igiye gukombogoka, ndetse yaratanguye kuko mwami barihaye umumaka, bihaye ubugarariji, bahemukira Imana.
barihemukira bahemukira imiryango, barihemukira bahemukira igihugu, barahemuka bahemukira uwabaremye. Umwami wacu Yesu yadupfiye ku musaraba i Golgota, baramuheba baramuta, ariko ijambo ryawe riravuga ngo nimuze bantu banje muduge muviwe. Kuviwe turasenga Imana duhe kuviwe, tuvuye iwe, turavuyeyo, biravuze ngo tuvuyeyo kubera ko twansibye byose, turansibye abadayimoni bapanze n'ibyo bapanze n'ibyo bateguye, turatanguye imipangire yose n'imipango n'imipangire yose abadayimoni badupanzemo, bapanze mu bantu. Mwami, iby'ubwicanyi n'iby'ubusambanyi n'iby'akaboregwe n'iby'urumogi n'iby'ubutinganyi byose turabituriye mu izina rya Yesu. ntawo byemera Mwami Yesu, ntawo kwemera ubwo bubi n'ubwo buzimire, aho abantu basigaye babyarirwa n'amalaboratwari, aho kubyara Mwami na tirerema, basigaye Mwami bagenda kwikingira isaka mu izina rya Yesu. Nabijya byuma bizigiye bizoturirwa, bizoyoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze, ikibengebenge giye kuza, kandi umuriro w'ibandi uzobaturira nibo benyene bikoreye zanikiriyere zigiye gutongora. Barabibitse barabyegeranya, barabirunze. Ubu nibyo bikwiye. Ibihugu byinshi bimaze kwakira nikiriyere kugira ngo bikunde baze bamarane, baze baturirane, bazoturirana nk'uko Zakariya abisobanuye, arabyandika arabisobanura ngo indimi zizobatikimiramo, ngo kandi amaso yabo azotikimira mu binoko byabo, ngo bazopfa bahagaze, bazopfa batikiye, bazohona ko bariko baragwanya Imana. Ntawurwanya Imana ntagwanya Imana ntigwanywa, ntawutera imigere ku mihunda. Ibyo bakora byose bigiye gucika ubusare bunywenywe mu izina rya Yesu Kristo. Turaze kubihakana, turaze kuvuga tuti no Satan, turavuze tuti no Satan, oya herera inyuma yanjye Satani, turakuhakaniye mu izina rya Yesu. Abadayimoni baturirwe, batongorwe, baveho, batuve imbere, batubise, batureke. Ndasengera bera bambaga inkomezi zo gusenya no guhonyora inzoka na sikoropiyo. Mwami Yesu, waraduhaye ubushobozi, warabudatembahaye ububasha ku mpwemu zihumanye no kuzisenda. Turasendeshe izo mpwemu zihumanye zose, ujye gukora ubwiza ujya bukiriho, ujye gukoreshwa ibyiza, dukoreshwa iby'ukuri kw'Imana. Mwami Yesu Kristo, ibyo wakuze tubishire mu ngiro, warabudatembahaye ububasha bwose bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu. Turahonyora inzoka na sikoropiyo, mu izina rya Yesu. Inzoka na sikoropiyo, inzoka tsindwa, sikoropiyo tsindwa mu izina rya Yesu. Tsindwa sikoropiyo, tsindwa wanzoka we, tsindwa mu izina rya Yesu, tsindwa mu izina rya Yesu. Mwami, turahagaritse ibitero by'abarozi, abarozi bihenze bavuze ngo bazokoreshwa na Satani kugeza bapfuye. Turasenze ngo ibyo bahawe byose bibavemo, uburozi butuzwe, uburozi buvemo. Abantu bagitanga isumu biyumvira ko kwica abantu ari byo bizobapfira mu rukiza. Nibihane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bihane abatanga ishano n'abatanga isumu mu izina rya Yesu. Bongere kwikona mu izina rya Yesu. Muri kano kanya Mwami, turagira ngo dusengere Mwami data, abantu batabagoye bave mu nyigisho zipfuye zirimo ziratangwa n'abantikristo barimo barayobya bazimiza ishengero ry'Imana, bakaza kuzimiza bayobya bata umurongo, bagazimiza n'abatoranijwe. Turatabaje Mwami ngo Yesu ubakize, kiza abantu bakizimira. Abantu barazimagirika, turabibona. Amadini arimo arahamagara, abadayimoni ariko barahamagara hirya no hino. Mwami, les faux prophètes, les faux apôtres bariko barazimiza bahamagara, ariko turabihakanye mu izina rya Yesu. Ubuzimire n'ubuyobe bw'ubugarariji byose turabyanse mu izina rya Yesu. Yesu waravuze ngo niba babwira bati Kristo ari hano yiyariko cyane ngo ari hano, ngo ntimuze muceyo kandi ntimuze mutemere. Mwami Yesu Kristo wa Nazareti, ngo kuko hazokwaduka bigira abavugishwa n'Imana n'abigira Kristo
n'abigira abera bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. uravuga uti rabona bibabwiye bitaraba. Yesu warabivuze. rero ni iki gihe turasenze ku musozi w'Imana, turaje mwami kugira ngo twishurire, utwiyereke kuri uno musozi nka kumwajana Petero na Yohana na Yakobo, kugira ngo Yesu bereke ubwiru n'ibanga rikomeye ridasanzwe ryo guhishurirwa no kwerekwa no gusobanurirwa. Mana turasabye mwami kugira ngo twigomanire udehe guhishurirwa ibikomeye, udehe gutahura iby'ibiko biraba muri bino bihe. abantu benshi barazimiye ntibakimenye ibiko biraba, basigaye babifata yuko ngo byose ngo ari bisanzwe, ngo c'est normal. Ce n'est pas normal du tout, ce n'est pas normal du tout, mais c'est le mensonge. C'est le mensonge qui a envahi la planète, c'est le mensonge qui a envahi les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous chassons la méchanceté, nous chassons les domaines, les méchants, tout la vie au cagné, la méchanceté, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, nous déracinons toutes les obstacles, qui sont devant les enfants de Dieu, que ça soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. turatugije ibitero mwami Yesu mukomere byari byabura ngo randura satani, randura n'igishitsi ciwe n'imizi yose n'izina rya Yesu. turarambiye mwami amabutike y'abadayimoni, turarambiye mwami Yesu Kristo, Yesu amadepo y'abadayimoni turarambiye, turasenye ibitaruko by'abadayimoni, turasenye mwami by'abadayimoni bubatse byose, turasenye ahantu hose hari ibintu by'amazu y'inyubako za Babuloni n'izina rya Yesu. urabibona, urabizi mu isi y'impemu hari ibintu byinshi biriko bigenda ukundi. ijambo ryawe riravuga ngo ico data atateye cose kizorandurwa. Yesu wa Nazareti, maze ubwira Petero ngo nimubareke ng'impumyi izojana iyindi bizose zigwe mu cobo, kuko bose batazi iyo baja. mwami turasengera bakiri mu nyigisho z'amadini zipfuye, bagiye kurimbuka batihana, turabasengera bakizwe. mwami heraba, mwami idini ry'abayuda barakubambye, bizigiye yuko bari mu idini ngo barihagaze mu buntu bw'Imana, ngo bahagaze muri gahunda, ngo bagwaniye igihugu, ngo bagwaniye idini, ngo bagwaniye ihanga ry'Isirayeli, ariko basanze bikwegeye umugararizo. barakugararije basanga bishe umwana w'Imana. none kugeza n'umunsi bahumye amaso ntibageze bamenya icabaye. n'ababyize igihe barabagwanije, barabica, barabirukana, barabatuza, ariko amaherezo mwami nabo barabasubirijwe mu nkoko, kuko urusengero rwabo rwarasenyutse rubasenyukirako. mwami Yesu wa Nazareti, nuko bagira batya baza kwisanga bariko barayerera, baza kwisanga bariko baratabayerera bazunguruka, batagira iyo baja niyo bava. Mana ugeze no munsi mwami bariko barayerera munsi y'izuba hirya no hino, baratejejwe igihugu, mu nyuma bagiye kukigarukana, bagiye kukigarukwamo, bagiye kukizanwamo, basubira mwami kukizamo, ariko ntibigeze bamenya. n'uno munsi baracari inyuma. Yesu ntibaramenya ngo binjire ahera cane, ntibarashika ku mwami n'umukiza yabapfiriye yabiguze. yaba barashitse muri Yesu bagapfukama bakihana, yaba barashitse mu gihugu c'isezerano, baba baramenye uwabitangiye akabapfira Yesu Kristo yuko ari wowe mukiza wabo. bagiye kwakira Mesiya w'umufu, faux prophète, faux Messi, bagiye kwakira faux Messi, umuantikristo niwe bagiye kwakira. bibaza ngo bakiriye Mesiya, kuko bizigiye umuyaga, bakikiziraga abantu, bakizigiraga kuku. abayahudi mwami bagiye kwizigira, bagiye kwakira mwami ca gikoko antikristo. mwami turasengera n'aya madini yabaye nk'abajuife, turabasengera n'aya madini mwami agikurikira abantu, ngo bizigira yuko abantu arizo bakiza, ngo bizigira ko abantu arizo batabara. bagenda bakurikira abantu, bakambara neza, bakisiga amavuta, bakambara neza, bakikwiza, bakagenda bakaja kurondera iyo abantu bari, bati bariya abantu nibo bagenzi, nibo nshuti, nibo Mana. ni nk'aho bavuze ngo nibo Mana, kuko Imana ibonerwa mu mpisho, Imana ibonerwa mu mutima. ni insengero z'umuntu, ni insengero Imana ibamwo n'umutima w'umuntu. Imana niyo yashinze runo rusengero. ndasenze mwami mu rusengero mwami Yesu wubatse rwongere gushikama, ariko umubiri wanje kubera urusengero, umubiri wanje mwene data y'umubiri w'umubiri urusengero. ndasengera abari mu masengesho, gurupe y'abasenzi mwami bakubera urusengero, bakubera ingoro. Yesu turabasengera, umuntu wese asenga yongere kuri ingoro y'Uhoraho, yongere kuri ingoro y'Imana, ingoro Imana ibamwo. Yesu turabishimiye,
urakoze Mana yo mwijuru kuko uriko uratabara uragirira neza ubwoko bwawe uriko urabagirira neza ubavugutira muri kano kanya turabasaba ubushobozi bwawe muyera bwongere kubaza ko bongere kuyoborwa bashobozwe ubushobozi bwawe muyera abo bazi ko mwe muyera baze ko abakoreshe abavugishe abahingure abavugutire abeze mwe muyera amanuka uze ku bwoko bwawe ubavomerere turabasabye bavomererwe bongere kuvomererwa mwami Yesu mwene data avomererwe uyu mukenyezi avomererwe mwene data avomererwa mu izina rya Yesu akira kuvomererwa akira umunaguro n'abasengera bavomererwe bongere kuhabwa ubushobozi bwo kuvomererwa muri mporo yera Yesu bari kuvugutirwa no kwezwa no guhingurwa no kuvugutirwa no kotswa no kuhagarara mu nkomezi ubasubite ko mpemu yera ubushobozi abavugishe abakoreshe abagendeshe abahishurire abatahuze abahe guhitamo neza bahitemo Yesu Kristo na Yesu Shetani n'umubeshi Mwami Yesu wa Nazareti turagushimiye Mana ukomeze gukora ibitangaza ukomeze kwiyerekana no kwishurira ubwoko bwawe mwana bataruhagirwa mu maraso ya Yesu n'abasengera buhagirwe mu maraso ya Yesu buhagirwe botwe ibyaha mu izina rya Yesu ibyaha byose bihanagurike amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Mwami turasengera abarwayi indwara z'imibiri bakizwe batabagwe abari mu bitaro abari mu materneti bagiye kwibaruka bari kwibaruka ibibondo baza ari bazima Mwami w'icubahiro abatuye imitwaro bose turabaza mu biganza byawe bongere gutabagwa abarwaye indwara zidakira indwara zose zo mu mihogo n'izo mu nda n'izo mu gikiriza n'izo mu gatuntu bose bakizwe batabagwe Mwami abarwaye Mwami mu mahaha no mu bitigu bongere gukira mu izina rya Yesu Kristo turasenze Imana Mwami gukiza abantu mu buryo bwose butandukanye kugira ngo ibitangaza bimenyetso bikoreke Mwami w'icubahiro mbere ndetse abantu bahaguruke bagushingire ntawe bavuga ati twarafashijwe twarahezagiwe bahesha Imana icubahiro Imana yacu irakeneye gushimirwa no gukengurukirwa no kuzuzwa no gushimirwa baze Mwami abantu bace bataha bahaguruka bashima Imana basenga Imana mu kwemo no mu kuri turabigushimiye Mana turagushimiye Mwami abantu bariko baratabaga bakira agakiza babohoka Mwami turagushimira Mwami Yesu abariko barasengerwa abariko barakira Yesu abariko barakira Yesu umuntu wese afise icaha yihane umuntu wese afise icaha yature ibyaha ntasigaze na kimwe ntagire icaha gisigara kuko Yesu Kristo aracateza ibiganza ariko aravuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mutabagwe nimuze kuri Yesu niwe buhungiro Data turasengera abantu bakiri kure yawe bongeye kwegera bapfukame munsi y'umusaraba bakire Yesu Mwami n'umukiza mu bugingo bwabo Mwami ubagenderere Mwami ubagirire neza Mwami ubabohore mw'izina rya Yesu babohore mw'izina rya Yesu babohoke ababoshwe babohoke mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ababoshwe babohoke mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ababoshwe babohoke mw'izina rya Yesu Yesu bohora papa bohora Yesu bohora mukunzi bohora Yesu bohora mukunzi bohora ndagushimira abantu bariko barabohoka bariko barakizwa bariko barezwa bariko baratungana bariko barahezwa bariko barakiza ubugingo bwabo ndabashize mu biganza byabo mu izina rya Yesu Kristo Mwami turahagaritse ibitero byose mwamazi ariko aratera ku bana bawe yirukanwe byose biburizwemo mu izina rya Yesu urakoze Mana Data wo mw'ijuru izina ryawe rihabwe icubahiro oh haleluya Mana urakoze ku bantu barimo baratabagwa barimo barezwa namwe baragirwa imbabazi namwe baragirwa ikigongo Yesu urakoze izina ryawe rihabwe icubahiro nanje ndabisenze Imana mwizeye Yesu Munyanazareti ndabisenze mu izina ryawe twitangiye ku musaraba Yesu umucunguzi wacu amen Yesu Kristo nashimwe cyane bene data abakeneye imitwaro abakeneye kutuga imitwaro ni musenge mupfukame mwihane kandi abagomba kutubafasha gusenga mwongere gutura imitwaro tubasengere kandi abagomba kwihana mwihana ibyaha bicitwa uyu munsi Imana ihabwe icubahiro ku izina nitwa Mbonimpa Abeli telefone utanguza igiharuro kimwe 819 mugire amahoro y'Imana haleluya amen.